Ang buhanggo irambah eti regi mata pahambur eli la acara pameringu eti la channel YouTube YKB Hiluhumba. Bandi di parongo na pulong malakata hamayang. Miri buhang manya parongo ya na pulong anong kapipit tarikama. Amin. Ang buhanggo latam ni miriho karito. Na pulong na parongo da weling lambuku renungan wasiat kekal na judul na panamong na i Allah na mandenimu irana. Palatanya lahurat Roma hakam 5. Pandalar hakam 4 lupa landalar hakam 10. Daung nandalar papatanan na weling nandalar hakam 5 lupa landalar hakam 10 awana. Na panamong na pawa ng kay Allah. Kapia ko paparahana ikarito yehu langiara da tau da Yahudi la dalu po bahnya na 5 na weling ilay Allah. Ang ubuhan na atong guru paaran ng jaka na murid na ngaraya na tanda mamalong na niya ka yakan dia na tanda na papuro na niya na lolo. Na atong murid wanak yaka tambisa pabeda ya na pinikoko weling na pinipaw. Nang guro na pimbel niya nakatiko na. Hiluhiyaman na niya ka na atong murid na wana yaka tambisa pabeda ya nakamambi weling na happy. Nang guro deng pimbel man na niya nakatiko na lupawan na niya na murid na. Na tanda puro na niya na lolo. Iya ka. Baingita ya na muka wiking. Ang buhanggo nakapunggur harani kawungan na daat talo papahanggang mo. Roko na panamong na Allah. Di ayan duma datang Yahudi. Yakan dia duma datang da Yahudi. Dadalo hangga na niya na ruko na yena. Iunan Paulo panamo na dyan. Roko na panamong na Allah. Dagi aya dumahaw panja. Yakan dia dumahati taway. Di Paulo wanan dyan. Di Allah na mambadapin dia. Panjadi unang dumaka unggol nda Yahudi. Ang buhang niyo tatalangan ninya na kanandin na manjala hamanuna to kakaway. Niyo tatatuanya dira na ruko na panamong na Allah dumanda niyo tawiki ay. Hamaduna ka pangiran na anak kiada papatundu nama pikiru ya buan dabada hadia weling na inaamana nduma na nyo na halaa dan nduma ka papiarinja na ang edina nyo tatamaromba niya i Allah maala pako panamo ang buhang na panamong ni Allah denimu ahati tao masuk nyo tambo da pambisa apa iraya na panamong ni Allah ya katambuhang pawang tapi tiya takawian kana kabir. Amin. Mala kata hamayang. Domiri malango umalango. Kanadu lalu bakul ya na panamong mo hamang hanggang galanyuma taong labang pada kabika. Mata kama kanani pahangna laluri ma holot. Amin. Ang buhanggo nunay na pulong kaway ang bumaruang badunya ka like, subscribe, tango biar niya lang mo dito.
Yena hamaduna ka batapiti wenyera papatakanya na pulong limanan ang yekabe. Miriya humata ka nakapiti mani. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.